business Sumpa first service Adomano Abo. Sumpa first service Adomano Abo. Sumpa first service bra ye da otumfo Nyankopon ase. Ena bra ye tu demu ni nyina de Awurade nsa. Na bra so ye sre Awurade ho mobru ho ade Awurade ho adoye. Se Awurade nkaye e wodanu mu. Esa ye mra ye bompa ye sei obonefo no nyuma. So obonefo no hihye ya e wodamu no nyina Awurade ompe enguma ye. Yenti na Sumpa first service ewo. Ye mamu nyina ache, ye mamu ajo e mamu ha. Say sabre ade ache baby, sabre so ade asam baby, sabre so ewia ebo baby. Sabre oko Japan ni mpotum ho nyina ewia gina so ketekete. Eye wia 2 o'clock ekotre no. Sa so obowura baby te se Canada ni US ni mpotum ho dia na ye midnight. Now Dubai ni mpotem ho de mid morning. Me kan UK London ni oman Ghana mo dia morning. Nyankopon ni nyuma enwanwa o. Yes. O Nyankopon ni nsa no nyuma enwanwa. Yes Lord. Ena ye ni David be ya twene se ye kodai na ye dai. Ade chen ye no na Awurade ensa no na kura ye. Ente enano pay oni membom ye na Awurade aso e ya kan for Awurade din David say me crash Awurade na me mu ade nyina nhire Awurade din krokro me kra ma wura mfi Awurade ni New York ye panyina me crash Awurade ebia sabre ote kaimo ebia samre owa adwumam ana samre afe na wadru adwumam ene Nyankopon no wo edeniye nyame no wadeniye de Awurade ase ma Awurade din so kanfo no sa o kan Psalm 91 verse 11 na o se wa hye na bofo ama so on hwe wo so na ohwo amasem tienye nyame na hye na bofo ma wo a okodaye no kana de chiyen ka ho abasem ebusua bebre na etwa adwo ebusua bebre na eti nisuo ebusua bebre na esu de Awurade ase peja no kanfo no sha asem nyame nte wo nka and me sesa program mo kakra one of follow ye was Sumpa first service no sabre nyame abehwe won Onyankopon ekosra Sarah na okosra no na Sarah anyinse awoba senia obesra no okakire no say afeda mepa wo nchen no na onsoso wawoba na oto akora ne din say Isaac enti bosome na wotwe onyame beba besra emra Joseph abo akokora na Joseph eba be wuo no Joseph catch of friend ni nuanom of friend penyufo catch ro say manyina na mabo akokora me ba be wu aso ayire pa so say denia Onyankopon beba be hwemo obeba besra mo na so obayimo afurukrom akwa me dompe no so anamo fa kro na Joseph wa Awurade mu enidaso ena wa enidaso asan wa pa ba me catch say yesom nyame a osra ne ma yes nyame osra ne ma o nyame wasra ne padodo no bebre na no na Hana yo boni nyame kwasra no Hana no yo boni Nyankopon kwasra na ne kura penny na edini ni ohuru no as wankasa o Awurade
se Awurade besra me ene hyase ka ne fi ho ka ne dam adwuma mo se bosome Awurade besra me ma no wono wa kwantu mu omo kratasem omo awo asem omo adwuma sem omo aware sem omo wo Ghana Awurade besra yade no adwuma no akwantu sem no o bone amema na tomu no bone amatomu no no me aba me so ebusuan kontontwe no Awurade besra me da yeso basa no sere Awurade enkra ne potem komase ne potem ba bi o hwe ye o tie bi asere Awurade tie sabre de ma me no nko na yankofa wona o follow Sompa First Service awo nyankopon besra wo no yanko tie wo wa wo hwe ye wo tele 1 TV o tie wo Sompa Radio o hwe wo Facebook YouTube eya share link no so ma foforo so enjoy Sompa First Service yanko tie dance edemra mame udini baby okasa free na die na Awurade ayama wo Sompa First Service but you from your cream kase ko bu akwa na mi ko adwuma nje le start na wo bomb time to say the adwuma na koso nkaka hallelujah na me ba pe ya lo pa so we start na wo bomb time so the TV this in how the money na nko hospital da hallelujah praise God hallelujah kan tika odene baby okasa free na dia na Awurade aye ne Sompa First Service mama because I feel to my first famous I just say me say and me sabako ebi me ya ekwabusu mi di umpaibu ya papa isi me sana fedi mi pija me sa amen praise God hello praise God oh ujira so odene praise God hallelujah Dear Awurade ayama Sompa First Service. Dear Awurade ayama me tell me free. Afin Fatima ma be bi fiasale. Na mpa ye mi so mo fi aleta ho. Den asam ketwa. Se mitini e sore. Etimi de puma ba abontre kam so nya me tell me puma ni na manante kaka. Na mama na oda ho tim na ontime sore. Na mi timi sore. Enti mpa bon na apeja o se otimi pia bonten. Me no bomb Awurade na wa peja wo no a otimi ba bonte de poma nante kakra me say bomb paye ma se yade ne de aka bia entunyira amen de poma no beto form asan aye de wo ye bia wo Yesu demo amen praise God Chemo fro wa fidie no ma me ana papa ma fidie no mra form praise God hallelujah o die baby okasa free na dia na Awurade ayama wo Sompa First kopla Awurade ayama me se na ya me bi tisini pe Awurade ayama wo so se mu chira mu pense na me pa me tise diabetes pressure pressure ni bu tisini nyina from Awurade me de wa fran dosu ko wo mojem amen Awurade o don sa kanu na ne diabetes ne pressure na ba number no Awurade me enyina ho mana pomoden wo Yesu demo praise God hallelujah odini baby okasa free na dia na Awurade anam Sompa First Service wa ya ma kasa o yetie wo hello kasa na yetie me se na me na ya me ya na me ya pa anya me di so ni bi ko me sa no ene ko me na se tuko enana tuko hallelujah me de udosu ko wo Yesu mojem amen nyankopon ma na pomodene nya wo de ya da wa koma so nyankopon nya ma amen dini baby okasa free na dia na Awurade ayama Sompa First Service Papa, Mo. Malaya mijana meshia na bomba ya mama kuma sisi na niato ni ya pili nikawa bisa akosa bomba na o she Kristo ma nyame a wasa koma yade na fi so no nyame mba ho ban amen hallelujah o de ne baby o kasa fro na de na Awurade ayama o Sompa First Service
mekase fi sunyan tetere. Sunya tetere. Nyamia ya ma me na no ebrada na me nana yare de na ko clinic gwa ko chieda ne gwa de nyina na honto no ne brada ne de ne ho asam wode ne nyame ye ma do na me wonsuo ne nkine ne bi wo ho ne friend suo ne bi ene nkine ne bi na akola yi no me ye sa what take it to one no ma wie akola yi sunu wo finu o no nse ne wie ye ti pe afi wase meko toilet wo ko toilet si bebre tun nyame adom kwa na no to no to ho daaye no wan sari biem ko penta de sunye na chese ya de we enya hunam ya de ya obo no fo no hihye me de wona nana no nyina sha Kristo mojem Awurade mo ho ban amen praise God Pacha me the man great ka se the group kakra so mo na mjino na ya me ya me di cheni binu ya me de nkeni bugu nsem dia na me ho atome hallelujah me do she Kristo mojem e won kran ho ya me nkoso mo ho ban amen hallelujah udini baby okasa fru na dia na Awurade ayama wo sompa first service papa me kasa free Kenya asebo sorry the de nyame ayama me de papa abu ma adwene me nti ase so me baba ko what is school na so free say me start system no bompa papa fini the dipa yenya no abura adwene nti ase so hallelujah yeah so me wa bompa enwumere anopa na me de share radensa na me de nwa me de yesu boja petepete ya so so me de petepete free a papa de ade nyame aye hallelujah Awurade me bompa the school no share radensa Awurade nkoso ama school no enkoso anye nhira emofra wo biara Awurade ma nkura no nye nhira wo school ho amen odini baby okasa fro papa na dia na Awurade ayama papa ayama ya ma de man so me fro watakwa ofo ejechi mo yakopona ya do me yar na so nkofo achem enyama kakanka na se medisha mo mutum nko na so impabonti enyama kakanka akodo da miasi me no bompa na chere se wo yare da ho no nyame aka nipa koma omobra onuama omoma usika ode hwe ho we nyina ye anuama nyankopon aye ye adwuma wo nyame ye adwuma sompa first service praise God hallelujah odini baby okasa fre na die na Awurade ayama wo e wo sompa first service Pacha de Awurade ya ma mese de ka so free tinti e free mese wa na se me free se me bo wasa nyankopon dum ene wa ne so atikwa me free de me ase hallelujah praise God hallelujah kantika odini baby okasa fre na die na Awurade ayama wo sompa first service but omijin me na kojo kepo mo na nse me na me compare me ke me yanko bi ko kala ama mbe yamya e pa na bande me pa ko wita hallelujah me kawe che de no on shabbos no nyama ko sama kan statement language ministry to almost hallelujah kwejo kepu se na opejuma ojo nsumpa first service oye driver ni ene ya toka mona ene ne ya kwakọ register card me de car no share radensa me de we car no share radensa ebe ye adwuma de nhira brew ene wo owner amen praise God hallelujah kantika odini baby okasa fre na de na Awurade ayama wo sumpa first service so Kama kazofi ankase da mo na papa de sumpa service ne ke na wa kama men emwe ko re ma dum papa mo wa mama ye ya na ya mo na every day ya ke mo ni se mo so be se ni dan ho kakra Dano, hello. Ola no twese. O say, sumpa first service no ba. Ani si ba wa no introduce no am papa wa ma mo chira. Last year na papa, ke mo te every day ya chira ta ni. O sira nsa na we. So they didn't have plan in the papa. Since first on 1st of January, we didn't have plan.
So dear Mr. One City. Hallelujah. Medanya Mnasi Papa. Hallelujah. Medanya Mnasi. Amen. Miss Nyamia where you were free sa here muno na sabre or so obeche na emom onkosre Nyamia wa ye wadom no onkoso Anthony Shirenso no so omie kwan kese ma. Amen. Amen. Hello. Praise God. Hallelujah da. Odin na bi okasa free na de na Awurade ayama osom ba first service. Da make us free way aketema la shebi. Mo Efe me gifti. Na yewede na mbebe me mokomase na me ba akra hase. Me ba ye no. Me ba keto me de me ba da wada sa na opere. Me tie me de to so mpa me tie wa me de nsuo si so me de pete akwara na so ma ne binum no. Ho twa na si o so wada pere. Ni nyina da ajai. hallelujah. Ami se oba menyem kaka bo so me ba akwara ma wo. Me funtimi ayeyere ya na Awurade na wama oba no de oye ne si otwere nyina kɔ no me de wo yefuru hye Awurade nsa Awurade bema wa wo afa ho afa oba ade bia ya kwansi de bia me twam wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo ewo Sumpa first service. Oh, so Pastor Philip Bekwan. Oh, so Bekwan de na Awurade ayama wo Sumpa first service. So for young people, you be a man. You didn't know. That's to some vampire, no. But you may have course. I don't want to above my home buying. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo Sumpa first service. Because I saw me. De na Awurade aye. Na dai we gami. En fa bo mi ba na pa na pe. Enyi me yare. Ba enyi wa de nyame hye no no na. Bitimi na kakra we dal working stick. Na chasa ode puma without stick na untime na. Mitimi na te ye de nyame aye no no. It is said the what puma na tima to wa na. Mitimi ato mitimi na na te kakra. Me no bomb fire. Awurade ma hode ne mawura udompenum. Amen. Awurade ma untini no moja ne ni afrosan ye. Amen. Ma untisi wo Yesu. Amen. Amen. Obama on so ma me o odini baby okasa fre na Sumpa first service de na Awurade ayama. Radio Education, some section, TV show. I'm going to say, and every day I'm man of power. And I'm a young magic in the same as that one is true. And so the more someone who saw dear, in an brush. Hallelujah. That is super saying, one account in it too. The bomb fire the Udosu ko Yesu, no ma, that is super sabasan, ye jam wo Yesu demo. Amen. Hallelujah, daddy. Udini baby okasa fro na de na Awurade aye no Sumpa first service wa. If I told me Catafri Sumanya. Last week, yeah, bonfire na me can't just say me buy a point to. That's right. Bonfire mano. Radia dom no. Hallelujah. Me say bonfire man. Baby bi oba no wo bia ne ho atonu yi na djuma sem ne sika sem enye ye mama somanya onu wabusua be dem hye Awurade nsa. Amen. Amen. Dance yi so se wa wuti dance ne bi wo so a wo hi dance nyame be sra ho wa wo yare nyame nsa wo yade wa ware sem nyame mia wade proma wa wo djuma sem nyame mia djuma proma wa wo sika sem aye bi se basa wa djuma egu wa egu wo ma say Awurade mfa ne sanka we Awurade mfa ne sanka adwuma ne awade ne wo ma no Awurade mfa ne sanka wa Awurade ma wa dance wo obi a hye wo bo wo ton a yento Awurade mie kwan ma oboso me se ne amanfo di dance Awurade ma wa dance ni bi wo hwe ye obi man so obi kuro so se ye Asia, Europe, America, Australia continent bi a wo hwe ye utie ye me fra dance ma so jiwa dance wo Yesu dem. Amen. Ka amen wo fi hopa. Amen. Ka amen prensa. Amen. Amen. Amen.
Yensan kwane enkofa dance ni bemra. Eye sompa first service dance na etwa egu no. Won so me sha dance se mra won chen. Amen. Yesu dem enkotie mra. Odine baby okasa fro na dia na Awurade ayama osompa first service. But our from Miami do come because of Cape Coast. Cape Coast. They were there, yeah, mama, and the and she had to see a TV in Yemen. Before Yelbert, time when she implemented the snakes over the Tinabanatum, I'm one nan. Now, no one paying now, we now. Munsun, and the Mushanti and I'm tasking, I'm a Yamu Concord, and she made this TV. So we no bishop because we no mama. Something na mama. Inti the ning na we sin there. Ndi the munsun. Mensanti madachi. Musanti tu pe madacha. Na makaise nyame ni nda nyame wa ya tukasama. Na chese. Oko de bia ojonso sa chese. Dama. Hallelujah. Wa ojonso kura. Oh, musanti tu pe. Kristo mojem. Ya me nkoswa ma yade no tuntwa kura. Amen. 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 Udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama osompa first service so. Kasa fro bishen. Me de na mise. Me se wa. Me de na mise. Ma one so. Me de me hoto. Mo. Me de me hoto. Awurade ayama ma bibia na me. Na me ko dwoma na eto ade. And she required a child with them. Messiah. Hallelujah. Amen. So what's ordinary what 12 so I was some perfect service. The Edika or Kojomane and Tonadi says a topper. No, Yamia San Yadia. Mamma Sawa, those who call yes to Mojem. Yamen Koswamo Pomodane. Yamen Koswam chat from Brow, where yes to demo. Amen. Udini Kabioka said, friend, Adana Radiayama or some perfect service. But the young woman after she got them in the dinner was to never who very much about the time. Hallelujah. Sisi Yane, Yamia Yama was some perfect service. May do shake Christo Mojam, Yankopon Koswa Mawa dance here. Amen. Diana Radiayama or some perfect service. Bamba me bompa egunso no so no no me no atono me do ba no na ebusha no she Yesu mojem. Amen. Hallelujah. Udini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo so mpa fese me freti enchi no me kan se na ayi me na ye tititi mo o bompa ye mame mo me di nsuo ne oye no ana nkyene no gu nsuo de dwale me ho tititi ni nyina akọ. Hallelujah. Amen. Nyame na wayi sa yade tititiri na firi so me Awurade me mabiom. Me de wo hye Awurade nsa wo enchi ho wa dwuma nyi. Amen. Hello papa. Udini baby okasa firi na de na Awurade ayama wo so mpa first service. Papa me pacho me de oba Mary nkasa fra kumada na otwe mra otomi di kasa bi nyame me ho chire me papa me ko friends you know ya stickers me ko e me kasa Awurade no nyam ye na ko fa no me ensio no ensio di ayin the rest one de ya boss on pie no me pacho enti papa na yevri ho na free ho papa aye me wanwa. Hallelujah. Enti ekoso abon pa ma me busia de won na mba no abusia dosu ko Yesu mojem. Amen. Boni bi Awurade ma nem pare mo. Amen. Praise God for Christ. Hallelujah. You can say fini na dia na Awurade ayama. So papa ma so ka free so na mi ko fun na me doro me se bi na tiba na me ka se edipa nkaji na wo afọ na me kuma chi na wo no so ba na se eti de nyame bi won so bi wo hu na nimu afọ na abo na gina ho na wo ba chito tena bi ka wo shi nyame ni nsa abo na ntimi amam so. Hallelujah. Ti wo mpa ya ma se ta wo no wo bi wo atase Jesus. Nyame mo no ma no abusua ni nyina ho pan. Amen. Awurade ma asema fi. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fre na dia na Awurade ayama wo sumpa first service. That's
Because Sefra Gogo Santi Achim, Freme Maki Papa, Yamia Bibra, Mame, Mostati, Yede Biara no Previa, and you Mremeko to home. Papa de Yamia Mame, Yare Hamen, Yamia Dom, Pai Bada, Mamma, Ubina Yare and Mamma in Suo, or Neko, when you say Papa, Yamisra Wati, Mau Kwani and Wadin Kwan, Wadi Womunu team, Yami Shramo, or Mawa Kuko, Drama, Unyanso, the Ma Solomon, man, the Bone Mine. Amen. Those who call yes, Mojem. Amen. Amen. Praise God. Udine baby okasa fro na dia na urade ayama wo. Enkoko yeti o. The person that is there only when you don't know and you are something else. Amen. Let us see what is your down. Maybe on another day, for the time of time, Papa. Yani plan the degree. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Some me catch us say some perfect service no. Enya radio and say TV program kweko. Na ye program anyame 2 minutes na hoden edichi. One of follow ye ahomache no num kosi no nsia no. One wa dance ya wodi. Also follow na obedi a dance. Amen. And me yim paye man. Say one so onyame besrawo. Amen. Nyame ma wa dance. Amen. Yes, I go to ya dance ni bemra. Yanko some perfect service a dance no. Udine baby okasa fro kanti kana dia na urade ayama papa. Bacho me kasa free. Wa my friend me Khalifa. Na papa de ya dia ayama me de. Na me statiti fair service ne sida away. Me metimi kasi me bo se manya nkwaje. Amen. Na ayare sankete me haye me yanama no nsuo na me nsuo aguso. And no de ye bonus and no de be na de make kasi me bo se enne enam sa asompa program nti enne manya nkwaje ama mekra osra bofom pempem bia urade hwehwe no osese uye wiase agapade nyina kra ne enne nkwaje a ye okwa urade me de wakoa na ne fiefo ne manyina dosu ko o Yesu bojem urade koso abom ho ban. Praise God. Udine baby okasa fro na dia na urade ayama oso perfect service. Ane kasa. Na me yem no osa, na me yem ti. Ya bompa no bi kristo o osa. Na se me bompa egu nsi so mfa onum bi no mfa tinfi fa ne fuso. Na me num bi de fa ne fuso. Afi de no an bi si na tua ira me hu bi bi. Hallelujah, hallelujah. Ma me do say shara densa nyame wa ma osa ya de na tua ira ade bia da wa koma so bia me bompa say rade ntwema biom rade ma wa dance. Amen. Amen. Hallelujah. Papa udini baby okasa free na de na rade ayama oso perfect service. Bacho mi kasa to ibi me di Christi. Mo. Anda mi na mi pense mi ba obo wa ku ya de sanyanya do. Hallelujah. This is radio semba champion. Ewo oyibi, ewo nkraho. Erade nkoswa sane yade. Erade mana pomoden kura. Amen. Amen. Na me banya radio bibi. Ne me dina samkunde. Ne dina so mpae ken ko ga de be kan ko aye ko. Enti sabre oba na opa yefode na sese nyame amananyem wanyim akata na ne dan se den se ba den so na sisi o wa re se ni yes after you na 7 years nyame kunem mame no bo pai Erade 7 years ane be ya pe yefode a ode no ho so mpa first Erade de
nyensen adom no me bom pai se urade mo no ho ban na onhye na sundwem wa franso se na oton ade a na yento ne ye se ojo sompa first service oton ayeto me bom pai se adanse no me fra adanse mamo yakopon koso an kaimo amen yesu demo amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na urade ayama o sompa first service. Papa me din ya drum se free kwanda so. Na me time upon the be me dey so be see any na me bompaye. Na me numu so na me de bi ku me fuso nya me aboa me ma wo fa me wa fa me ba. Hallelujah. Me the only baby no share Christo mojem nyame kwaso momo ban. Praise God. Hello. Hallelujah. Udini baby okasa firo. Pastor mukasa fira teku. Dia na urade mi follow mu no nyame ai bebre ama me ne magusia mo dia na urade aye pa o follow super first service o ka ade ba ko pe dia na urade na me yare sugar me kwaye so ati abata 13 na 18 by me kwaye abata 13 me bompa ye man se entimra from amen entimra number wo yesu demo amen amen obasa afrabium na basege nama. Praise God. Morning, Papa. Odini baby okasa frɛ kantika na dia na urade ayama o sompa first service. Papa, ready and okay, Madam Ashi. I've been me I am a team or sompa. That's right. I think I'm a team on the shed there, Koso, my brother woman. Pedes Kakasi, the Anasho, Adomni and Mobrona Adomni Film. Hallelujah. Madam Ashi. Bible Saunya, Riasia Japadini. Yes, so Adomni Kasi. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na urade ayama o sompa first service. Me kasa free kuma wura so. Mi ku ya de pa. Insuo no. Mo. Insuo no nti ama ya de no kofom. Hallelujah. Eti Me sa bom pa mano konongo wura so. Say ya de no kuma wura so ya de no tu twakura asiensu entu Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free na dia na urade ayama sompa first service. Papa, ifrefra manfuru. Bidi di ma mitiwa. Erade me brain na mama. Asami ade obo me no magusua ni na wo ban. Yade bɔ me free brain ni nyina bi sisa be. Erade wa na modum so agye me pai boy no mu bu nhua no. Erade be brain na mama na me. Ese kabda fam na me munni. Erade asi de wa ya mama. Amen. Mama si na yare. Eso nam di wo ye bistra no. Enam sore no ho yi. Hallelujah. Mama tiwa. Me bompaye edo no wabuhia ni nyina share adensa nyame mbomo ban. Amen. For Christ. If so joining see that first service o ko ton ade a ye toma me bomb pa se nyame ntwe atofo no ma omunya double ma wo Yesu demo. Amen. Hello. Praise God. Hallelujah. Odofo be na dia na radio ya super first service so. We did agree to radio ya ma minister. But na watching and Paboya na me response me menda ntwa me. Yale bi chenia. Ebi mi do hospital doctor check me see BP do 240 140. Then so that's my way. That's dan kanyame. Aba omo hwe mo me na mseme na ho me ba fi. Me ba fi ni nsu no na e ho aduma no. Fu Monday ni nsu na me sa ko back na omo check afi na ba 170 90. Ade nyame abo ado no tese ama ya ona na me nyawo ni problem ni nyira fu ho ama na me ni hu se nyame ayi bia na Amen. Amen. Praise God.
Hallelujah. Udini baby okasa firo mami na dia na Awurade ayama wo so perfect service. Mpacho fe mami duki wo fro Cape Coast. Cape Coast. Dada enyo de nyame ya adukasi amam to ne time an to da muto nyu mudanyame ase. Na dada ani na mo fa de mo so ewufu ode. Nyame na dum nyama adasu wetwa ntana peni ha makada enyam kan nyame. Amen. Tuntum kan nyame, kan nyame wo da waye. Amen. Bi anta da mu de mu pro nyame ya beta. Hallelujah. Amen. Kepko so me de woni wabusua o ma shawrade nsa. Da ye boni woda ni to atwa no. Awurade bie adom pro ni hira proma. Amen. Odene baby okasa firo na de na Awurade ayama wo so perfect services. Papa Santo na me kese Accra Santo. Papa de nyame ya ma me no me na me sugar ne nam 27 and nam 4.5. Hallelujah. Obi na me nam 27 28 me na me wo no papa enso no ne ahemna chinya nyume mpa e bonu ti papa nyame ayi me dire amma me ma wale se ni nyina ekoyi aka me ba na wo ene ba no so awale no na papa me twen no so me da dance amma nyame na wa shenyuma papa se o sugar baby o sugar no ko duru ye anyame amana ba 4.5 sa nyankopon na wasama ware na ye e was some perfect service no the aka bia no Awurade obeyama ja the aka ni nyina mu ma Awurade be she Yesu mujam. Amen. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa so dia na Awurade ayama o ni mame boatma the class of freedom interest so mame boatma Adie Awurade ayama lele se last week Tuesday na me nana ne ho aye shipa nyure na bidin so ni bigu me sem ye bo see that our ye no bidin so gu me sem na me safi fa kola no minutes na kola no ajo amoshe ni security papa madansi ayo to subio na masati se me dan na su nke me perfume ni nyina eso Tuesday corona ti abra ne padan so no ana me din su piti if you nyina catch everybody say ade be ya wa how esan I but so the whole year adwuma ana fi do me pa bia everybody any few. That's right. Papa abra almost 30 so mo year adwuma no you know ya say if you any if you bo no ija ato selfie no afi de do mo kan say na no so na ye bo no na ija eto fi ho de se de bi cinema so sa afi obi so koto ho won de ne pa ya obo de sentence yunto na ensay me de ni ma wa bra ya padan so me ya nwa die nsencheni ne hu bi die ye sati padan si TV Wednesday so na ebubu mu kon sakai wiem Friday the modern chance dan sinyina Saturday ne so kese echiemu ya nyame din kunim medin fio nyina shawra densa nyame mono mano nana mo by amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade ayama osumpa first. Nyame ya me se. Baby aye you know so ni tikafofo. Ali tikafofo no akoko blogo ko connect to any car. Na nyame ma de na message ya be say di baby. No I say me flow. Also no but it's very very to me na you see and how you say ya in akwa high back here dey make flow down. I want to go to na ko point mo. Nyame Awurade me bompa de wa fra ne fie na o si no na banso no Awurade nsa ma onya nipa ni madom onya nananom anim adom wo Yesu demo. Amen. Me gira dance yi so se wa wuti a dance ni bi wo so a
uhi adanse bosome bi nyame mbesra ho Amen. wa wo yare nyame nsan yade Amen. wa ware sem nyame mia wade proma Amen. wa adwuma sem nyame mia adwuma proma Amen. wa wo sika sem aye bisi basa wa adwuma egu wa ware egu wo ma esei Awurade mfa ne sanka we Awurade mfa ne sanka adwuma ne awade ne wo ma no Awurade mfa ne sanka wa Awurade ma wa dance wa obi ahye wo bo wa wo ton a yento Awurade mie kwan ma obosome sɛ ne amanfo di adanse Awurade ma wa dance ni bi wa wo hwɛ ye obi man so obi kuro so sɛ ye Asia Europe America Australia continent bi a wo hwɛ ye utie ye bosome me fra dance ma so jiwa dance wo Yesu dem amen ka ame wo fi hopa amen ka amen prensa amen 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 yensan kone enkofa dance ni bemra eye sompa first service dance na etwa gu no won so me sha dance se mra wo nchen amen Yesu dem yenko tie mra praise God hallelujah udini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo sompa first service but sure me ta se ko e ga le ya mi ya me se ya na no me se e je na bon pa ni na me di na ti that's what the one the people but I have been doing the hallelujah so what correct ya tan na go e se mo plan o we say when you do the am na me di na me no ni e ko play with me na ya strength and the when to plan to that na ma put do and ko you are doing the thing so the one that they and not to do it and if you do it amen me bomb pie man nyame a odi sida our sida first service echi wa ma baby papa no onko so ma adwuma ne montre amen Yesu demo amen hallelujah odi ni baby okasa fro na dia na Awurade ayama o kasa fire atunyam kwanta dia Awurade ayama me na me sisire me nan nyina yam ya na tentuo no wikina so me no me ya no aboa me amam nyina kekofom Awurade me dawase ma wo ma me wa France ne nan no ko ma Awurade ma ne mabiom amen amen dini baby okasa fro na dia na Awurade ayama o sompa first service ni pato mi kasa fisa so church so na na tewa sompa ya dia kasa fio no me di fisi me na ya me ya me di to ni sra me na nyame adom na dia me na no ye ka nyame ase na sewa me san bompa ya de wo hye Awurade nsa nyame nkoso ma ho bom ma wo de wakoma pe ma wadanse bebre amen odini baby okasa firo na de na Awurade nam first service so ayama ho sompa wacho nenua sompa fo enna na me yare isa mompa ibonti me ho atome hallelujah sompa first service asaw yare me de wo hye Kristo mojem yare no mabio odini baby okasa firo na de na Awurade nam sompa first service ayama me de lazy me since pankro no sompa service abo ma me kunu sa kan adwuma kese pa hallelujah hallelujah na mpeso obo mpa na nsa tenska so a enyina hallelujah nyame onam sompa first service wa ma ukura nya adwuma kese me bompa se obehu ni sika nyina ni sem wo Yesu demo amen amen praise God hallelujah odini baby a okasa frɛ na dia na Awurade ka mami ki dia nyame ayama se papa me yare na me ba ho eni nyame admin sisi se eye pa eye mami ke nyame na wa hye nyuma papa se wo wa brabo de aka bia nyame onto asem frɛ wo so amen amen praise God hallelujah odini baby okasa frɛ na dia na Awurade aye no sompa first services wa no me pa cho me kasa free bobo bonwere de Awurade ayama if you can not me ya fa ana paya ya bom Awurade ayi bi mo ti ya wo bi those who call Yesu mojem
ya ono mabiom wo Yesu dem. Amen. Amen. Odini baby okasa fro na de na Awurade aye no sumpa first. Me frɛ takwa. Takwa. Umpa bonti me ba tro ne pepa na wa tro wie. Da no nyame ase fa plani shade chimoje ne mpa man. Amen. Me de ne shade chimoje no. Amen. Eya mama fa cross no be she ho. Praise God. Odini baby okasa fro na de na Awurade aye no sumpa first service wa ma. Atomika sefanya kuya mikaseko ebiakwa. Ebuakwa. Papa nani shaupa, nana ni shau. Maybe tuma iskrama ni kajani. We started no bomb pipe in my area. We jumped to 6 minutes to move the third reading. Can we know it's an issue? Amen. Hello. Papa, from home. I just think I already know the grandma. Mo. I don't know the mother. Someone before me that they will never meet me. I want out of my sorry. I've been showing you something done. No more wines or one with no gas any money. But I mean, you so before don't you never show my figure. I mean, no more about that. I want to make that kind of money. I don't think that's what it is. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fre na dia na Awurade ayama. I was some perfect service in so. But Awurade side dey aman. Mo. Awmache bia me le bomb pay ni nai. Mo. Na ya we no how me quite money at the card to say Awurade. One. Yeah, twade. Yeah, Awurade ase. Me bomb pay mo say Nyankopon koso ma ye nto wade. Ya me power pomodin na omo ba ho. Ya me kai wo so me. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama osumpa first service. Papa me pacho me kasa wo ma setano so. Na me ba hono counseling. Na beka ma sem se badwuma sem ma warrior ye bibia enye. And I know Wednesday na me ko kromo na me ko me kuma bi ho. Na me ko ye no se obi ni na ye adwuma. Me to obi ma no. Eti me ya o kan ya na me ka tell me say me pa na cho na ye. And no se dey bi me dey want me ni me ye adwuma. O ye ya no se wo ba dwene ho ti me wo ha no le me bra me frɛ me say me tia wo kuro. Me ko ya no ka tell me say ọnwa pata baako Awurade hyeman ho na memra mefa so woni me ye adwuma atua me ka de wontimi na mmom no memra metena ho no mosori a ne niema na oton no obema me dwuna me di agu ho na me ton ya pata Sanetie papa. Amen. Na ka open posa ka oni obi po be sompo no ene wa ka so anya wa pata. Hallelujah. Wonu abema me niema. Me tumi a me ntimi fa so na me fa ni sika me. Hallelujah. Apata no Awurade nsa wa hima. Amen. Awurade mpego Oma enye yi wo Yesu Amen. Say ya me ka kire sa na motuo ka ho. O say ya wada oba cancel be hu me. Enne ono so wa ye store owner, wa ye shop owner. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa friend na dia na Awurade ayama osumba first service. Dia Awurade ayama me kasa free. Kumawura so. Kasa free kumawura so. Ni kuru wo yale pa. Enso mpa ebonti. Ni kuru no ho ato. Aso ahode aba. Ahode aba. Oso aka me mpa ebu. Mpa ese nyame a wa hyenyuma papa se no. Onfa kwawie pa oma yare ni ne tunyira o Yesu demo. Amen. Hallelujah. Can't ka odini baby okasa. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo na dia na Awurade aye ne sompa first service wa ma. Me facho me kasa fira ho Jona Eframi Monica.
The person I'm in Tiapo, and I won't pay a man in a water me pa. Hallelujah. Monica Hojo made the one where Bushia share radensa. I feel a man bambon and yakes so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na dia na Awurade ayama osumpa first service. Me pa cho ya friend me mami je, me ka se fra pastor. Dia na Awurade ayo. Dia Awurade ayama minister. Emra wo ka se yenya yensem nyina ma Awurade na Awurade be ye no be 2 weeks ni no. Mo. Ni ka Israel. So ejira ya mi hu sa ya na ne e de nyame ase, ni so me de nyame ase. Mo. Na Adia time na me hunu sika no. Hallelujah. Mo. Me ne wo bom paye no. Na me adom me ye provision store. Na me adom ye me kwa ye sen kane no. Hallelujah. Na me di odum bi adom wo. Na Nyankopon hira wo. Amen. Me kwaso bompa do provision store no share radensa. Amen. Erade tire mo ma. Erade ntwe atofo ma. Nyame mom ho ban. Amen. Amen. Odini baby okasa fro na dia na Erade ayama wo sompa first services so. Efre me fie me ka se pi be wan. Nsuna ere ha me pa me nya stroke na se be lan fie kra na empo mi na so. Efie no me no na me de bi gu me ho. Eradia dumene eyepa. Hallelujah. Eradia washe nyuma papa se no. Erade ma ya apomode na ewie paye ma. Amen. Ya kebi erade ma no tunyira. So ntia bofo ma. Amen. Hallelujah. Odini baby okasa fre na dia na erade ya ma. Me pa che ya fa ma bigem kasa fi place. Abi dia na erade ya ma osumpa first services. Erade ya bebra ma me. Na menyam ma me freda ka kire ne say ma wumi no ma yin CS ye to so mi ansan so mo so be in CS nyame adom nyambo etina 2 months 6 January no mo ye me operation nyame adom awo afa me ba tisem guta ma mi no me ba hallelujah mi dia sida ma Nyankopon o te waja ma me ho amen mi se Nyankopon ma dwuma sam na ya ba sam tika sam na ya ba nyame a wa hyenyuma papa sia ode eba na chew no me bompa ma so wa dwuma no sika sam no enye ye wo Yesu demo amen amen praise God. Hallelujah papa dia na Awurade ayama wo sompa first service impachora dia ye bebe amame bense week ni na osama me kuma ye me ya pa wo be bompa ya na me de nsuo na TV ni so because of nsuo ni ntini se me nti me kuma ni ya obiem papa me da radia se pa me kasafle asin fosu ando e amata mo me starting mo bompa ya che na ma wo na de lady ni de menum edi eso na mo mpa boso Ema nenka kanka kala medivye. Nyame adom mesa sandi nyame ayama na. Hallelujah. Amata me no bompa e. Me de one oba no. Ayama me de first me ba o ti bi mo ya e na ko kan asa na e bi ku fa na e. O da ko mo be ke se na mo se na de. Na me di na so mo ko sta na ti en ya de man mo mo to se no cha. Me de ne Awurade Kristo nsa Awurade a wahye nyuma papa se no Awurade fanko we amen amen hallelujah 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 amen Yesu kwa na timi ensanchane na wonwadwuma se yo sompa first service adanse na utie no sabre o pesa me bo pipe sompa e mawa ye no ready enche na me sane out na yakofa no nsia kase bono abro Jumeti efri juada ekosi fiada en ede brewo o kira so ye besa no wahia na ya mumu bebre ya mu bisa se osofo e person be hu 1 on 1 ya wada bia na me ye cancel obi be se me mu abe ho sen ye cancel ye charge sani asori bia bo afore de bo Awurade adwuma o ba na ye bo afore na wo bia
na wabɔ bi de abɔ awurade adwuma numbers ne ni ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and a number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Yankopon shira no mesi ofra me ne me team ye no be bom pae na won so obeye shira nyame shira na onye okese sabre de yekọ akofa no nsia ka se bonabra. Have a good day. Bye bye. Wante unipeduase a ote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efri timenu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a yede sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare e friend se sciatic